Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sinina atama tepuk nepung Allah Ta'ala ke hadir mancajiwi ami mengenai taulinoi rima jepuna tungke sewa engkai pasengerenna tu lima lewa ya peringerangan pedek matandri sengerenna agagai pedek malewat-lewat tuli ya peringerangan nabita to nasari pamasinannya salamakan si sebuni epadatu 30 tahun gang kamatina ilat tu makokwe tuliang kalimupi ya peringerangan na sabak liwa mimato haji tandre na sengaran nero nabita ro. Kenapa kita mengadakan peringatan? Nasabairo tolinoi maromo tak kalupa anu purai lagi naita maromo nalupai apalagi kode nang kaditai angkat tau taruh kacamatano kolinrona napa macan ne sapai kinro kacamata aku maka daya pona kata sapat kacamata ketuk kolinrota naita pura naita alena taroi nalupai nadita to nasari pamasin nya salamaka denang kanarita tapi nasaba tuli rampe-rampe limui sengarenna gangkanna angka tumpukan na paringerange angka bayangan na makana makro pali nadita senino masalah lebih kader ya bunga jajin namo panabita nang kasyabe sengarenge iya engkai poleki makokoh akhir zaman agaro yerwatunna ijajian nabita angka pasukan Abraham asana dengan berkendaraan gajah meminasa untuk melo rutungi Ka'bah nigat jagai Ka'bah watiro nenena nabita tu nasari pamasin asal italla Abdul Muttalib irok jagai Ka'bah watiro angkai tentara Abraham melo rutungi Ka'bah maka dai nenena nabita Abdul Muttalib iya ko Ka'bah melo murutung berarti agama melo murutung pungala ta'ala muewa materu tentara Abraham merutungi Ka'bah berarti mina solangi agama pungala ta'ala newa agana sepungala ta'ala angkana baca pengajian wa arsala alaihim toiron ababil lawutu sui si di manu ababil asanna untuk aga tarmihim bihijaratin min sijil untuk rempair tentara Abraham tentara bergaya dengan batu-batu dari neraka
sijil. Iro batu-batu kerikil poli neraka sijil, maka dari penelitian itu adalah virus. Cuma bukan COVID-19. Apa COVID-19 dena pita. Tetapi watiro pada kerikil rajaan nairo virus nala manu-manu ababil poli neraka sijil narempakan tentara Abraham. Gangkana hancur tentara Abraham. Maga asele na pak dempak nairo manu-manu ero faja'alahum ka'asfim ma'kul. Na pancaji ia menenero na rempak na kanai batu-batu sebok-sebok pada daud pure nanreulla sebok-sebok ia kolak na gajai na kena tembus sebok letu tanah, apalagi ko tau na kena onrotaran na yero virus. Abang nga selesai hancur mana ngiro lawi Abdul Muttalib sari-sari ngiro batu-batu yero virus onaro na sari-sari si na pacingi pe makabe pale na meto. Dia na jadi hancur kabeh na pacingi si ro batu-batu na ro tapai ro si bawai ro tantara ma bergajah na ro mancaji pada dok purenan re ulla te aga hikmah no koleala he te iro virus on rotaran na lekka na gajah na kana tembus tanah tapi manu-manu nak katani ro virus senapa na dempokeun. Dena marigaga di mana? Dena rigaga pakemu na manu. Abdul Muttalib watuna dena jadi hancur kabeh loy na pacingi ro virus na sari-sari ka sari-sari ngaji sari-sari na pacingi de to na magago ko Abdul Muttalib aga sabak nama ko na sabairo manu-manu suronai puang Allah Ta'ala na pogau pasuruan na puang Allah Ta'ala da pogau. Tetapi tentara Abraham justru agama na puang Allah Ta'ala kabak bola na puang Allah Ta'ala mena na hancuru melo na solangi maka makan riro virus iro. Abdul Muttalib nenena nabita na sari-sari ngiro virus desi na marigaga na sabak magai rangan ni puang Allah Ta'ala. Makanya perlu ki ranga puang Allah Ta'ala he pekko sangi ranga puang Allah Ta'ala aja to mabelok ko agamai macawi ki ko agamai macawi ko puang Allah Ta'ala. COVID-19 niga mega na kanna niga pamula-mulan na kanna sange COVID-19 tau dena sempajang tau dena bisa kupure jambang tau maronto tapi ini tau magamay tau mapacing minimal kalima siya susun ni mabisa lima asal mak jene melo dia mak bisa lima mapacing gitu magamay turangi puang Allah Ta'ala mabela po ako sini no masalah lebih engkau wattuna nabitta tama Madinah wattuna malaka dapur nabitta pole tanah Makkah lokko Madinah aga naoloyok ko Madinah iro Madinah riolo yasangi kota Yastri kota penuh penyakit lasa angkalasok ko Madinah wattuna tama Madinah Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iya ko ele inakan nai tawe arwingi mati. Iya ko arwingi nakan na tawe dena dapi masiang na mati. Onro usukna penyakit taun. Penyakit. Aga na pagod na bita untuk moloy penyakit.
penyakit berbahaya, lebih berbahaya daripada COVID-19. Dia menghidupkan, memakmurkan masjid. Apa napa gau ilalam masigi? Pertama, dakwah ilallah. Nauragai tawe nama cawe ku pungala ta'ala, na tama bola na pungala ta'ala. Yang kedua, napa gau nabita si bahasa habae, napa gurui tawe magama oko masigi. Yang ketiga, naroaki masigi si babirejama zikir wal ibadah. Denalla isam pajak birejamana. Yang keempat, masjid dijadikan tempat penghikmatan, pelayanan. Oko masigi dijadikan tempat pelayanan. Ya kau kan tahu madak kalau wadi masigi angka wae rinu. Angka me mape pacing, oko ki masigi angka wae mape pacing angka onrong gak jene ke onrong. Iya napa gau nabita he. Yang kedua, musim pacakli pada waktu itu ternyata Europe dupai karoma tawe gangkanna dena laku karoma gangkanna mapadi tahu ya Pak, dena laku karoma na karoma mata pencarian na. Iye miro na pago na bita selesai to iye musim pacakli he. Apa magai nakan nila saata tawe iye miro Pak burana karoma buru ero. Nasapui karoma buru sawi ata selesai penyakit. Yang ketiga, lasokor sigaru bawang orane makunrai. Sigaru pallo dega gayasan mahram. Dega gayasan sigaru. Salah situ ye penyakit nasabah angkanai masigi ipatuo 24 jam hidup masjid. Selesai. Iero melo yakin rolero to mengadakan peringatan Maulid. Ya biasa sinare naulalaba aku penrang termasuk kak liwa selakuia apa magi nang kayat yatet tama masigi. Na iya minaburan nabita he masigi minaburan nabita untuk musir lasai he masigi agama. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Nigi nelor pungalatala madecing diberikan kepahaman tentang agama. Napi kui pahang agama ko masigi yat-yat tamay. Sini no mak selama nala decing masija puli ih kaadangnya ke alhamdulillah mako ke malisa ni masigi tapi mega sinreo makutu-kutu si tama masigi sini no mak selama lebih kadar. Na iya nabita na pancaji pungalatala untuk menjadi uswatul hasanah. Milo mancaji contoh teladan iya, milo yacin rola iya. Iya ro nabita milo iperingati ya. Tahu kami nasuku ancajingan na. Degaga tahu kami nasuku saliwan na nabita. Guru ta Ja'far ilalan na kita barasanjinna narampi wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khalqan wa khuluqa dzati wa sifatin saniyah. Nayyaro nabita to nasari pamma senanya asalama katau kaminas suku ancajingan na suku watakalena suku to sipak na watakalena nabita suku nabita magareta tapana magareta pinabita na Nabi Yusuf. Biasa tita Nabi Yusuf pokoknya Nabi Yusuf magareta kemudian ang kanarita magagareta na Nabi Yusuf makliwa pagareta na nabita tapi nabita magareta kong katau majata pana makdape macin rolatoy magareta
cede dena pada idi ya kon kata magarata na to madepe lah pede magarata idi pede majatape makanya kita madepe lah ada kon kata magarata tapi nabita ko madepe ko nabita macio tuki magarata cede tapi tania geretakna nabita melo ya cinrolai tania magai nasaba iro geretak ternyata mopik ko geretak tidak dipandang oleh Allah geretak innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum majepu Allah Ta'ala dena tangai gambarata waramparatta de tona tangai walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum tapi Allah Ta'ala tangai atita si bawa amalata jajoko linoe amode na magarata lada tapai ko makasimui amala matandri derajat teri sesena Allah Ta'ala angkai telah Bilal bin Rabah tu kan asannya Nabi ya coba engkau ko bulu pak bulu deje gaga to tertarik nitai apa ia to nama bolong ya to nama lotong dia tertarik minta benengan kai tapi nasaba amalan naliwa kesina aga malak ni Bilal de panatama wattu de panatama wattu sampajangi terutama ku subui ang kami man ni sepak-sepak sandalak na jok kalau masigi apa alena me bang alena mo bitawe maka maga derajat di sisi na Allah Ta'ala angka mopyo kolino taunna angka ni oni sandala na nang kalinga na bitta wattu na mamiraja oni sandala nang kanu ko suruga ini yang dipandang oleh Allah jadi makanya maka dai guruta ia ko si bawa mopi nyawata si bawa watakkaleta ta pandre nyawata bermagala patunru iwatakkaleta napogau amala ia ko masara imatu atakkaleta si banyawata ipanyamanyamang inyawan rewa loko Allah Ta'ala tapi koyolo itapan rewatakkaleta naiya rohanita gangkan na magala watakkaleta na rohanita amome lo mas sempajar rohanita maka day watakkaleta ay aja na matakko kak masola deka desi na jaji pogo pasura na Allah Ta'ala makanya aja jolo gaga panri watakkalena makokwe o nyawata jolo mi panri makokwe pura pi panri nyawata maso pi nyawata agan rena nyawa bicara agama tuda ki maringkalinga bicara agama itu pandri nyawai pandri rohani bermagala imatu perintah watakale tu pogau amala berrewa imatu manya nyawai tapi ko watakale ta mita pandri rohanita watakale ta magala agamilo na jama ko watakale apa mitu apa manre minum tinro kawin ini miro na puga uro pasura na Allah Ta'ala watakale digagay lo na tu jadi amopik ko sehatna watakalewe na rekomadodong irohanin na tawe de tunul pogo ipasuron na Allah Ta'ala kega maraji mangenre kalukui na masampajan maraji mangenre kalukui tapi komadodong rohanin na tawe nasaba denang kana pandre rohanina na labirang mangenrek kalukue 70 to daripada mas sampajang sidino mak sallam lebih kadere jadi tania watakkalena nabi tamelo ya cinrolai aga pale sipak na nabi tamelo ya cinrolai
Maga sipana nabita guru ta Ja'far ilat kita barasanjina na pausi